Ko te whānau o te maungarongo o tētahi rōpū e mahitahi ana ki ngā whānau kua raru i te mahi tūkino. Nō tēnei wiki tonu nei, i whakarahi ake ai te minita tuarua i ngā take whakapakari iwi, ara atari ana tūria, i te pūtea ki ngā rōpū pērā i te whānau o te maungarongo. Ara kia pai ake ai tā rātou tūraki i te tūkino i Wainganui i ngā whānau. He taitama e nei kua raru i ngā mahi tūkino. Finished up my house because he's been a jerk. Ia rā tai mai ai rātou ki te whare o te whānau o te maungarongo, hei whakapuaki i tō rātou pukuriri, me ngā pānga ki runga i o rātou whānau. They're only a part of the program as a whole. There are other siblings, there are parents included, and I guess that's what we're looking at, is that we can help to determine their future and make it better for them. Nō te wiki nei pānuitia mai ai e tari ana tūria, neke atu i te 1 miliona tāra te pūtea kato haina ki ngā rōpū pēnei, kai te murua o te ahi roto i ngā mahi tūkino i wainga i ngā whānau. I think that's been my difficulty, is that, there's a lot of talk around it, but in reality, providers' preference was to be able to work with families to make the change. E kōrero e tautoko hiana e ngā kaimahi o te whānau o te maungarongo, hei whakawhānui ake i a rātou mahi. Takes those restrictions away so that our families, there's no time frame put on how many sessions they can have. Me te tūmanako mā te whāngai i ngā āwhina e hiahia tiana e ngā whānau, ka pakari anō rātou ki te whakaora i a rātou anō. We want to empower our family by giving them the right tools and skills that they can use to change their beliefs about their behaviours, to change their beliefs and their behaviours about violence. Ko tahi tau te roanga o te kirimana mo tēnei kaupapa, kātahi ka kitea mena kua tutuki ngā whainga ki tā rātou i Wawatai. Irina Smith, Te Karere.